district aba batira umusinge gukombeka eirwariro rya Rutooma eritwira ha rurengo rwa health center ya kabiri kandi hatera ritungwirwe okuza hidara rya health center ya kashatu aba III General Technical Services abarukuza kombeka eirwariro eri barabwirwe cyane no gukora trizaki empiya na n'umurimo urakorwe icyo cyo muri n'umutimanya baradisi umuntu wayenda kunture icyo none bakugira ngo ndige muri Bushenyi ncyakare aho kugira ngo na kuratiriza cy'icyo na rero team abebembezi ba Rwentuhane benda district babahwera hakushisha byo buhangwa kugira ngo wena na yabagwiguga kwara sise bisarra bambigu kandi bakatwemu umwami aradisogu na ibembere impundu zone zo yale mapolisi bamuretera y'PDF abaterese kabatakabaha mkishasha twanturebo muntu omwe natwara itemero birendo tuyamba abasagazi mbatema mwefunjo barakamwe barago atabasagazi batandike kusiba mu mbanywa marwa akayiba mbiye sente tubakizayo Rutooma Health Center ya kabiri twirene yamba barwire binji barukorugombyanga binji gasha kwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi abashomesa abarukushomesa beje abino burema mbiri yabo